Yeah, alright to everyone muraho neza bakunzi ba filime My Daughter. This wa musore wacu ngo ni Hunter, nyuma yo kubona Garafureri we Nkuranga akomeza kugenda yiyitirira umwana we, yiyitirira umwana wa Vumiriya, nyuma yo kubona umuntu bita Nkuranga akomeje kugenda ahangayikira umwana wa Vumiriya azi ngo nuwe, nyuma yo kubona umuntu bita Nkuranga ahiga Vumiriya hasi no hejuru, amwita igisambo cyamwibiye umwana. Umuntu bita Hunter byamubabaje cyane. Umuntu bita Hunter yahise afata icyemezo kiraza kuba gikura abantu mu rujijo, kubera ko nubundi yabonye gukomeza kubika ibanga ahisha ko ari wo wabyaranye na Vumiriya, nubundi nta gisubizo cyaza kuba cyavamo cyatabara umukunzi we Vumiriya. Umuntu bita Hunter yaje kubona ko nubundi igihe cyose umuntu bita Nkuranga yazakomeza kugenda avuga ko Vumiriya ari wo wamwibiye umwana. Umuntu bita Hunter aho yaje kuvuga ko agiye gushira ukuri hanze, hanyuma agakura abantu mu rujijo, aribyo biraza gutuma nanone umuntu bita Isabella umugore wa Nkuranga akomeza kugenda abura amahirwe yo kuba yava muri gereza. Murabizi umuntu bita Isabella arafunzwe akurikiranwaho ibyaha birimo kwiba umwana wa Vumiriya, birimo gushimuta abantu akabafungira iwe mu rugo, birimo nko kuba yaragambaniye dogiteri wa Vumiriya bakamwica. Ariko umuntu bita Isabella yaratangiye kugenda abona amahirwe yo kuba yafungurwa ngo ave muri gereza. Amahirwe umuntu bita Isabella yaratangiye kubona nuko umuntu bita Maître Gatabazi yari yamaze kuba avugana n'abacamanza ndetse na Nkuranga. Nkuranga yemeje kuba atanga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo babashe kuba bafungura uyu mugore ngo ni Isabella. Ariko nyuma y'uko umuntu bita Hunter agiye gushira ukuri ahagaragara, kubera ko nubundi yabonye aricyo gisubizo cya nyuma asigaranye, ariyo final answer, kugira ngo akure abantu mu rujijo atazagira n'uwongera kwiyitirira umwana we. Umuntu bita Hunter yavuze ko agiye gushira ukuri hanze nyuma yo gufatira Nkuranga nanone mu cuwo. Umuntu bita Nkuranga aryamanye na Michel mu gitanda cya Isabella, nubundi guhera icyo gihe umuntu bita Nkuranga nta jambo agifite imbere ya Hunter. Rero urumva umuntu bita Hunter kubwira Nkuranga ukuri kose, umuntu bita Hunter araza kuba abimubwira nta kibazo afite, kubera ko umuntu bita Hunter nawe yaje kuba afatira Nkuranga mu cuho ari guca inyuma umugore we Isabella. Guys, rero anga umuntu bita Hunter agiye gusobanurira Nkuranga buryo ki bibeshe, buryo ki umugore we Isabella yamubeshe akamubwira ko umwana wa Vumiriya ari uwabo, kandi mu by'ukuri umuntu bita Hunter asobanuriwe buryo ki umuntu bita Vumiriya yakuyemo inda, guys, agahitamo kujya kwiba umwana wa Vumiriya. Guys, ukuri kose umuntu bita Hunter agiye kugushira hanze uko kwakabaye, kugira ngo resulta ziraza kuba zavamo zize gutanga igisubizo kirambye, hatazagira uwongera guhirahira mu muryango wa Hunter avuga ngo agiye gushakira Hunter umukobwa azabana nawe kandi umuntu bita Hunter atamushaka. Ikindi kintu umuntu bita Hunter agiye kuba yabwira Nkuranga, agiye kuba yamubwira ko agiye kuba yakora ubukwe na Vumiriya kugira ngo babashe kuba bafatanya kurera umwana wabo babyaranye. Ukuri kose kugiye kuba kwajya hanze. Umuntu bita Isabella namara kumenya ko umwana yari yaribye ari uwa Petit Frere wa Nkuranga, mu by'ukuri abakunzi ba filime My Daughter bafite amatsiko yo kuba bamenya ngo ese ibi bintu bizagenda bite. Ari nayo mpamvu tugusaba kugira ngo urebe munsi y'video kuri iryo buto ryanditseho subscribe, ukandeho ufungura inzogera kugira ngo izo process zose atazagira nimwe ubasha kuba wacikwa umunsi umuntu bita Isabella yamenye ko yakiniraga ku mwana wa Petit Frere wa Nkuranga. Guys, rero umuntu bita Nkuranga naba akimara kumenya ukuri kose agiye kuba yahabwa na Petit Frere we bita Hunter. Murumva ko izo miliyoni 3 yari yemeye gutanga
kugira ngo bafungure umuntu bita Isabella. Murumva ko umuntu bita Isabella n'ubundi amahirwe yo kuva muri gereza haraba yabuze. Umuntu bita Isabella arakomeza agende ahera muri gereza. Guys, rero murumva ko ikintu umuntu bita Hunter agiye gukora ku ruhande rumwe ruraza kuba ari igisubizo cyiza kandi kirambye, kubera ko n'ubundi mu muryango wa Hunter akimara kuvuga ko afite umukobwa babyaranye ariwe Vumilia kandi ariwe bazabana, ariwe bagiye gukora ubukwe. Murabizi umuntu bita Hunter baraza kuba bamurakarira, ariko murabizi nta mubyeyi waharakarira umwana we igihe kirenze ukwezi. Guys, nyuma y'ukwezi n'ubundi Hunter bazamufata nk'ikigwari bamutuke, ariko byose bizaba byarangiye kandi ukuri kose bakumenye. Guys, ubona ko iki gisubizo Hunter yabonye aricyo kiraza kuba kiruta ibindi byose cyo gushira ukuri hanze bakabifata uko babishaka, ariko agatabara umukunzi we Vumilia. Abantu babona ko arico, namwe mwigaragaze mushire udutima twinshi hasi muri komenti, mukandera like musharinge kugira ngo urukundo rw'abakunzi ba filime My Daughter rukomeze rugaragare, ubundi filime yacu My Daughter ikomeze kugenda iba ubukombe. Umuntu bita Vumilia akomeje kugenda aserebura ko yamenye amakuru yuko umuntu bita Hunter yiteguye kwakira rezilita zose ziraza kuva mu kuba yashize ukuri hanze. Umuntu bita Nkuranga yamenye ukuri, akamenya ko umwana yahoraga ahangayikiye atari uwe ahubwo ari uwa Petit Frere we, akamenya ko umugore we Isabella yamubeshe, akamubesha ko umwana ari uwabo kandi ari uwa Petit Frere wa Nkuranga bita Hunter. Gusa umuntu bita Nkuranga ibingibi biraza gutuma avuga ati nizo miliyoni 3 naringiye gutanga, izo 3M naringiye kuba natanga kugira ngo bafungure uwo mugore ngo ni Isabella, n'ubundi ngiye kuba mbiretse, kubera ko n'ubundi amabanga ya Nkuranga na Michel yamaze kuba ajya hanze. Abantu bamaze kuba bamenya ko ubu ngubu Michel asigaye ari we mugore wa Nkuranga, kandi ibingibi umuntu bita Isabella bimenye nabyo yaba iyindi ntambara iteye ubwoba. Umuntu bita Michel bimenyekanye ko ari we waryamanaga n'umuntu bita Nkuranga. Guys, rero ni uburenganzira bwawe nk'umukunzi wa filime My Daughter kuba waduha igitekerezo ukurikije uko ubyumva, nimba iki aricyo gihe cyari kigeze ngo umuntu bita Isabella abe yava muri gereza, cyangwa se niba umuntu bita Isabella yaba agumyemo. Hagati y'ibyo bisubizo bibiri wowe uraza guhitamo kimwe, tumenye niba umuntu bita Nkuranga nyuma yo kumenya ukuri akamenya ko umwana we na Isabella bitaga uwabo atari uwabo, niba umuntu bita Nkuranga araza kubona imbaraga zimusunikira ku kuba yajya gufunguza umugore we Isabella. Guys, rero aho ngaho buri wese araza kutubwira ukabyumva, ubundi nk'abakunzi ba filime My Daughter abakinnyi banyu bakomeze kugenda bareba ibitekerezo mwatanze, hanyuma babakorere episode ya filime My Daughter ameze neza kandi mwifuza kuba mwabona. Ese guys, urabona umuntu bita Hunter icyemezo afashe aricyo cyangwa ntago aricyo, abaretse gushira ukuri hanze? Ibyo ngibyo nk'abakunzi ba filime My Daughter nimwe muraza gutangaho feedback, nimwe muraza gutangaho igisubizo. Ari niyo mpamvu musaba kugira ngo tujye tubana mu tuntu tw'ubwenge, tugenda tubageza umunsi ku wundi. Urebe munsi y'iyi video kuri iryo buto ryanditseho subscribe, ukandeho ufungure inzogera, ubundi ukande like. Like ni akantu k'igikumwe karebye hejuru, reba munsi y'iyi video ukande like bisanzwe ko musanzwe muzikanda. Ubundi nk'abakunzi ba filime My Daughter dukomeze twimanukire. Umuntu bita Hunter rero hamwe n'umuryango wa Vumilia, umuntu bita Hunter akomeje kugenda yereka umuryango wa Vumilia ko awufiteho gahunda irambuye. Umuntu bita Hunter murabizi ko yavuze ko namara kubona akazi keza, murabizi umuntu bita Hunter yize amashuri menshi, dore ko yagiye kwiga no mu bihugu byo hanze y'u Rwanda. Yavuze ko azajya kuvuza
mama wa Vumiriya i Burayi, hanyuma mama wa Vumiriya buriya burwayi afite agatangira kugenda aba muzima, mu by'ukuri agatangira kugenda agira ubuzima bwiza. Guys, murumva ko umuntu bita Hunter akomeje kugenda arwanirira urukundo rwe, akomeje kugenda arwanirira umwana we. Mu by'ukuri umuntu bita Hunter akomeje kugenda atanga urugero rwiza ku bandi, uburyo bakwiye kurwana n'ibibazo ariko bagashigikira urukundo rwabo, bagashigikira n'abana babo. Guys, umuntu bita Hunter rero nizera ko n'abandi mukomeje kugenda mumufatiraho isomo ry'uburyo umugabo nyawe akwiye kurwanirira famiye.